Pooriisi eyebembirwe RDC Steven Nsubuga eyirukangire buguru butakora hansi yahika ahitaka ryatware tubijuka otwira yangire ngo batakarabyamu oruguuto no kwekoragira oruguuto bakarabyamu kifuba aha mbundu chiko leo pricing ebyuma bisatu bikundoza ko greda ko ne compactor ebyo bisatu binywa amafuta byanya amafuta kupeka nungu okutuuka wano musajja nabigana yosende za kurakiza ya mzaino obwokubiri nagwo bwokutyo nondo olwokusatu ntuze kubanga sawa nandibadde mu office nkola emirimu emirala PC yandibadde akola emirala n'abakubi bandibadde akola emirimu emirala naye tuli wano olwaleero tukumbirira nnyo abatuuze abalemesa ate nga kyetutegeddeko nti already bali bareceiving da sente eza compensation for the project okuba okubeera nga baliteekawo naye noyagala omuntu omu okulemesa community yonna. Nsubuga najyangu cy'uri kumuteganisa atari kukireba ngo habwokuba umushijo ogu nateganisa abenguto kandi obwo bamukisire sente zo zona eziyabire nayenda bamuhereze bulideko ngagamba abantu nti butwali wano yagenda neyebuuza ko nagamba nti asente zewa ku wantono gedde koleki okukinti nekasonga ngateeka omukono okukiwandika sente ozifunye ozikiriza naye tobeeroki tobeero negotiation. RDC Nsubuga ayongire yagira ngo abantu bashemerewe kuruga ombintu ebitari kubayamba bakatandika kureba emeringo eyibarakorese enguteje boboliranye oruguudo plan niki jonno kola kubanga tetaka nini value mfuna akayumba ko lina tetaka usoma no kutema mproti no gama tinzoro katikola ki nofuna sente nosobola kwedevelopinga twagezaho kugamba na swale tibijuka orukujunanwa kuzubera enguteji konkese muzeza hazitakurabamo konka ari kuganiraho na RDC ahakatambi akarebukireho akicariza ngo bakamushashura sente zona ngira ko bayise ku nkondo zabo uroko nada ko bakusuzuma mitazi ndetse tinko biba apirana mitazi tinko zimwe ati no gushobora kwepinda ati bayo ngira so bino buyinza shi njya kugenda mu koti soko linde bagenda mu koti leto na lete papa atuguno mundu gwa mushanju bakashashura bibashashura kari yahuriko gashakwa dana basubi